Dobar dan, moje ime je Nik i ja sam barista i pržioničar kave. Sjećam se kad smo bili klinci, kad je puknuo Černobil, svima su rekli da zatvore prozore i ne smiju biti vani, a mi dečki smo igrali dalje nogomet i valjali se po travi. Sjećam se i par nepari, svakakvih čuda što je bilo tada. Sjećam se i kad je počeo rat i svi moji dečki s kvarta iz škole su krenuli u gardu, a ja sam ostao u Zagrebu jer sam ostao bez staroga. On je umro mlad i morao sam hraniti mamu i sestru, pa i te dečke koji su bili na frontu. Sjećam se i recesije 2008. kad je počelo sve ići k vragu. Svačega se sjećam. Sjećam se i kad sam sanjao svoj san da kuham kavu, koji me je doveo taj san do svega ovoga što sam postao. Svega se sjećam, nisam Modrić. Jedno se ne sjećam ovoga da moram zatvoriti lokal. Ilica je prazna, lokal je prazan. Valjda ne za dugo.